Zatlač do ňoho. Zatlač do ňoho. To je ono. A za ňo. A navlečeš to. Pomaly, pomaly. Dobre. A ideš, točíš to. Točíš to. To je ono. Pomaličky. Výborne. Zatlač. Pozor. Pozor. Vyťahni hlavu. Ruku na bok, to je ono. To je ono. Poďme za ňoho, za ňoho. To je ono. Kladivo. Kladivo, hod. Tak, a háč. Spoj si ruky. Spoj si ruky. Spoj si ruky. A ťahaj hore. 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 Hore, 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 hore. Ešte, to je ono. Nie na seba. A ťahaj, to je ono. Zaláhni ho. Zaláhni ho. Ťahaj sa na ňo. To je ono. Máš tú hlavu. Ťahaj to. Ťahaj to. Auf Matte 2, Startnummer 65, Fabian Ricker, RS 70 gegen Stefan Meyersdorfer, SC Sarja Unterföhring. Sadni si, sadni si. Super! Kampfnummer 66, Matte 3, Corbinia steht gegen Feld Göttingen gegen Julian Fulsper, ASC Bindler, Matte 3. Also wir haben jetzt mit der E 21 Kilogramm begonnen. A ťaháš to! Super! No, drž to tam! Dobre, pomaly, pomaly! Kľud, kľud! Neťahaj, len to drž, ho nevydrží! Drž to! Drž to! Daj tam zadok na ňoho, na hlavu mu daj zadok! Na hlavu! Dobre! Naspäť! Naspäť, drž tú ruku! A ťahaj ho! To je ono! A drž to! Dobre, drž to! Nehyb sa! Hlavu hore! Lopatky! Nächster Kampf auf Matte 4. Niklas Griedel, Albert Moos gegen Felix Kirchhoff, Unterföhring, Matte 4.